Leo vraiment le 25, leo le 25 M23 kosi narudia. Tunaminia kosi narudia juu mshaibeba wa garso wote wapa Musia. Leo le 25 mshapeleka kudifesi, ndio wale wanaanza toka kuna vikwenda beba vitu. Sinaleta mavitu, machakula, mavitu gani sote zile ziko toka kudifesi na bona bana bafata. Na difesi ile kule yulu nako kule kwabo kule washa lunguza na nyumba yao. Moto njole kule yulu nijua kuonekana ni mbali, niko mbali sana. Niko mbali ndio maana hamko naona. Niko mbali sana, niko mbali. Moto ile kule yulu kule ndio mko defense. Viana vile mshalale tarasio. Viana vile ndio vile kwa sisi tunagombolewa. Tunashukuru sana kwa kuwa tunazania kosi tunapata ukombozi wake, bila risasi, bila nini, ukombozi mwema. Nazania Babiloni anarudia kwao na laana zake. Jobless, Ayana, Rastafari, Konga de Konga, Lord of Lord.